Ngasibo kuki gi mai kai dagi akoi Imphal da hala ge haidan demand tawraktaba makhogi khola ma voice ma raise tawraktaba je masi su dumak ngasagi oza Birendra na pangriba statement siga hauji akoi gi oza santana hauji thamai siga amuk masigi marak sida kari gumba khara di lairi ba oza santa kari kamaina ai ngasai ho ko da hajage dra ko CSO sing ai kno ma hajage ko akoina khangada je citizen sing je hojik se victim nate hostage ne ba victim go hostage ka ani khena bam le ko victim mai jina hanjan maya ba sangjal laga semto ko mo hanjan maya ba ne ba akoi som de le sina victim ne akoi de hanjar rage hai ba ne ba ko asom da tam is hostage ne ba si sakar na kang mum chang e ko asom de le ba indigenous people je hostage ne ba kana e makha da hostage oi no armed group sing ji makha da hostage oi le ba ne ba and the politicians itself maram di ai kama ha ge ba hostage si liberate to ba natraga moi se asagi hostage condition to gi lauthok na bahona bada porani hum change ba power money and politics ahum makse manipur gi paliba lenga politicians jing jina tau de ba politics ta kamain tau de party gi colleagues sing do asom da laiba individual indigenous people citizens sing do gi beli da halakna ba program se moina initiate to kanda akoi lano akoi problem ja ora kana kamai to ke akoi susambi ki mi do som da putore som da som moina singi ba aduma bifurcation of people se politicians in jina matam du da khamho de ba yan dai ko free flow da moina dum yare moi mete asom da le mete ka puthora ge som da isu ku ki army da phone to hodana ka chang age ka leori ge adu veng da ka leori exchange of population je moina to gi bane ba se ko moina initiate to je bane ba aduna relocation of people se khamra kana to no hai ganda politician han to dam ni karai dei ubang ni political party manung da magi lairiba colleagues sing do when they shake hands adu do ubang da ngasai Khemchand na honorable Khemchand chat ganda kangpokwi asi mathaki MLA do MLA oiba kuki MLA do mana ngai le ram ta de okay yare masi peace initiative ne lo bi ai ba ko adu mana ngasai tawi do chatpada ngasai gi lambi da nga khamaga apa ba wai kara hairam do adu di magi personal initiative ne hai bane ai hai se ko peace initiative nate koi it is a part of bringing peace but it is a personal matter mana kari gumba ngasai gi keno se peace initiative when lorm boy tadi magi kalinga tani ai lakane bhai nang le moi adu relief camp na hairam bi ai ba adu mana hairam me ne su khala se kai no politicians ing do adu tholak di hai di because they have kept their people as a hostage of what they want in return for the crisis hai bane se ko aduna moi me amse loina hostage hoina hoji su lei ri ba hostage situation dagi lokthok pose amana politicians ing na politically lokthok pom changi politically kamai lokthok kani moi gi collecting do hana ching thora ga manipur gi favor da public ki favor da wang an ta ba adum le ani su da people na matha mathanda uprise oi jarakwa to uprise oi jarakwa koi sima da kai da plane hijack to da madu da marine leiba mi em yaudra mana tholak dana to dana hijack kar me am do phuna dana kauna dana to tholai dana adu to to ba adu gum condition da moi gi koi people sina mathanda to jarakwa adu gi example le bo ima ho yam kana honari bo se koi gi maite IDP me am na som na changa ge koi hostage oi ningre koi victim ni koi changa ge som da langi je si hostage condition gi thokna bane ba koi hojik tam mi se go me na hostage condition da de ko adu ga lastly amana kai no hai ga na masi gi hostage condition dei thoke hai ta di government na se akoi mem uri da na ko rescue mission to matam da mai pak na madugi laiba madugi hostage situation dagi thogan na ba honari ba every individual whether madu mate oibai bate oibai anybody madugi podmi do protect to bam sange ba saka na ko adu protect su do da bida mai de phamjal le kanda negotiation table amada tawraga di adu pot di ya da matang la kani ningsang bata bani ai je hayake ba ko ba saka na tawge khaladi kaishunate Bangladesh ki na Bangladesh ki lanje loye matung da ko loye matung da ayo je ha ke ba Bangladesh ki lanje loye matung da India na kamai contribute to ikamba chahi manga ai je ha ke ba 1970 da ko se India da leba mi mayam na ko paisa manga ko bus ticket ta matam da chelam bus mayam do every state ki bus ticket ta paisa manga je Bangladesh ki restructure and reform da contribute to gi ba ko se si khangadam ne ko bus ticket ta adi amana kai de to ikamba cinema hall da entertainment tax ta ne 0.25 extra per ticket hapal lagane Bangladesh ki relief ta okay bringing back Bangladesh to
political normalcy the pork na bohona contribute to it. That India is citizen kuding magta, India is citizen kuding magna. We as a part of Manipur. Akoigi na piriba MP ani duga MP ahum Rai Sabha Amaga. Then akoi na piriba Olympian mayam. Akoi na piriba contribution. Hoi akoi insurgency karle. Adugi akoi kar numaite India ga koi ga tona tina the economy da koi contribute to bungam de. But then akoi contribution mayam si yenga kanda. Why not? Akoi miyam sina rise to rakanda ko. Hogalaga akoi ngasi hostage wa situation de thoni ngoi to se kai maram gi no. Yes. Adune nga saye moigi Zalayan media adagi cookie media में हम द viral हो रही है मैं इतने थुकाई की बिने हाइजन बेवाने बको only मरम अदु उलक कोई मरम दी कहीं ना है we have lost so much of property how can we come back with 2 lakh 3 lakh na halak पे आवा position नती है हमने बा सीने वाले इसे को अदुना nga saye politically liberate तो होता बा मोगी hostage हो रही बा politician में हम दो चिंथोक पता बा खुलाई में हम पाएगा गाएगा हेक ngang में काप कनी सरकार से भी याव यार हुए hostage ने वो मोजे चिंथोक ताबा करान चिंथोक कनी those people अकोई hostage समझी चिंथोक ले ना इस माइकल लम्जतांग अकोई इस ले रहे थे ना को माइन तो ना माइकल लम्जतांग should help in bringing more अदो सरकार ना मोई protect तो बंगम की capacity तो उत्पत्ताबा अकोई मरकता interaction program increase तो बताबा खुन का valley का वाली छाना बा increase तो बताबा अदो ही मतलब दादा याना का दो ही नहीं बको अदा last लाख तो ये खर्च अतोप खर्च लाख नहीं एंगल दा ऐ जों कंजर बदा crime की एंगल दा लाख आंदा मतलब दो तो थोकी बा मफम खरा दा लेबा FIR case हन्ना जी कोना जी गायना खर्च लाख पे अदो जो ना technical port हुए अदो ना साइए याम higher level दा government का ऐसे politician का नहीं ना रगा amnesty पी बे पोरमा मोई मसेन तोना का तो हम संगे उसी की वजह दी people to people contact से पर कोमा तम तक अकोई ने खंग दा उसे anytime अकोई मोई discuss तो बदा common citizens इंडी hostage नहीं Kanana hostage in Thamino, Kulai private mayamna, who is funding them? Government of India is already funding them for drug economy. The body was the Kara, the Tekla, Madoma, Maram, the Manipur, Kai, and Tolak Treva. Aduna, Lucia Koda in hygiene is a Engels, Honorable Khemchand step to personal step and low, but it is a very good step. Yam for step and Hajavatavani, Aduga, Mana liberate, Adumina Sangu, we expect him, Mawana Huena. Expect we say mana tawkani and thazaba khoina thamise kai Uganda liberate the political colleagues so that you can get a single voice for the people of Manipur ne was the ka wai se do you santa koi masi nakalamorom da yeng laga khogi singjamai assembly constituency gi oja Khemchand akhogi MLA Khemchand lokhalai ba initiative mahaki Khongchat si nakalamorom da yeng akanda khoi peace initiative haidi Quiggy Santi Puba, Khongchat Amani, high with the Sudumak, Hyman Batokloitra, Hainesu Kale. Was a Santagi Mota, Heidi Miangi, Publici Wakalondana, Kari, Karamani, Ying Bayai, Kari Karamani, Urumgani Duga, was a Santagi Mota, the Nasi Mahaki Khongchat si, Dumak Masigi, Kari impact la Payabagi, Habagi Matangs, those are Santagi Moti, Kari Kaman Tambini. I am saying I have the one. I'm saying Adum come with the Isaiah because activist ki UCM ki kai wana tana Manipur se nasaye thabak se lanai hoina tawragadi yam mai pakan bako organization hoina tawragadi khar fail hoigan ba man ma ngasi se adumaina wakhan da ma khak lai ba maramdi matam punamakta akoina haije ko ko myam loi mangna hai BJP party ki manung da leiba nasai masam moi ki marak ta leiba nasai block ani hum thoi se nasai kenogi BJP cookie BJP maite BJP manba BJP cookie ne ngang he khum bangam dawa ama tawba de chatlaga he changungam dawa se prime minister lak matam do koina mang da jo party presidency so sampur chat yaw gadam ni ma yaw tri khajino yes hai gre wari bo ko ani do adu dane ba koina BJP block ani thwe na hai je ko BJP bu side bai wana te moi gi karma hai tare moi ne utli ba thabak ku taw da aduna ne ba adana sa gi individual oina di I nak Kerala Pera don't want bamne individual oina MLA mana litan bau chalaga relief ke mamada changaga mana magi pukning yu warol khara hai tare initiative moina ko pukning yu warol khara phongdok bangam je si yam baba step ne logje ba chi mawang da Dr. Adesam na su somda border pillar number kya nomda kam jong somda ma ju chalaga mana yengu lei rabne ko se ada sigumba initiative se individual initiative sing se combine to ragadi above step oi doine ba sida se samna habda akoi maksu adum imana marum pang sing nawai akoi frezol ke ga ginger ki kai to ru yam lai ni na akoi jum pau phono le ko sida yeng ni je kai no aganda
party level dagi natraga CSO level dagi boundaries hai moina thatlaga thamiba boundaries hai lanthoga individual level da community ani sigi context se regenerate tawbagi formula si akoi tawbangam gadra natranga moidra habneba sigi pochi han bada try tawmi se mamangda anusha uiki leringai da governor ma leringai matamda mana peace committee mayam semdana intellectual committee adagi professor sing then akoi senior citizen sing mayam semdana sigumba peace initiative man semaga mana makha chathana honarame adu da peace initiative lobi da yawriba halaman mayam intellectual sing do moigi oiba maru mapang sing ngasi honorable Khemchand na toi sumaina samna da akoi gi Michael Lamjathang hoi akoi mayam adagi ngai kokomi gi athobo hoi Jitendra Ningomba then akoi gi yamba Lipungi hoyi tamo somendro moi matam gi matungina akoina phawdoga akoina lead tawramiba adagi even relief camp gi manung dasu Chojampur torbung asongi di Chojampur torbung da leiba leiramba mi Chojampur torbung da leiba marum mapang singa Chojampur manung da leiba marum pang singa paw phono su leiram gane ba hoji ko sigi paw phona ba sing se CSO amadi political boundaries ina thachalaga thamakanda akoi changna ba ya bagi room se hatorok pasigi symptom ne ba akoi gi ima hoine yam kana hona biriba kokomi ne hona riba relief camp da leiram basing mayum da hanjalanji haibda asomna kan gidi akoi di halake natraga halage haibe pot se upang trise si factor amne ba aina sum khan bada ko asongi hade hana se leiram ba indigenous tribes sing se ko moi haning da di oira moiba haningam gani haibagi symptom amma zo harake ko kaino ay ganda Zalingam na Facebook page ama adagi cookie media na Facebook page ama moigi Facebook page ani humda ngasi ngarang hanje yamna kanna khoi gi moigi thugai gi ba lei gi daba moigi ngasai gi financial loss ma yamje kanna portray tore ebo Facebook ta ko si loina interconnected interlink oi banga tani ko mamdi kai no haganda akhoina moina hallage hai ganda se samna habda akoi gi torbung bangla natraga akoi gi kano se utong loki mamang lei ba maitai kunje sige kano gi pukhaw gi makha tawa khunjing sida leiramba mi sing sida piri ba government gi compensation se 1 lakh 2 lakh sumain piri ba every day gi piri ba sing se moi gi di loss to hena chawi adar moi uli do 700 crore 450 crore matakta loss ulaga moi gi media kano da media propaganda ama hoji am fajan chathai ba se takpodi akoi changdringai mamang da akoi gi loss se calculate tau aduga compensate us for our loss hai bane moi hai se ko aduna ngasai gi aina thamningi je kaino hai kanda ngasai gi public ti haningam gani tobu initiative to political initiative natraga peace initiative se lowbagi step se politically organization wise lowbada ngasai gi demand duna kanba natraga khoi gi ngasai gi khulai pai bane yam leiba natraga government dagi protection yam bajana phangdaba aduna maram oya kanda ngasai gi wari sanaba natraga changsalakpa changage haiba ngamdabagi factor amadi yam chaun leiba aduga loss economy da loss oibase se khoi meitei gi suni hojur relief camp da chakke na hariba changage ngarang han kanogi da waroi ching haibra ado da changiba ima event sing imung manung do makoi gi loss to ga moi da government na piri ba compensation jiga yengna ta ga di loss to na yam thi helang ne ba lari tambagi loss amagi loss yam thi helang even mental sickness akoi da hojik leiba mental torture akoi da pain da lei mam je si bau da makoi na compensate tawum thue akoi laeng wa da bau da government na compensate tawum thokra haiba poto hoji even court to bau da notice file tawni ga na mayam khana lei sine ba ko hajigi aina haini di yamna simple words ka ino ha ganda nakan ni maksida common citizen gi oiba voice ama crack tawna bo hona da honorable Khemchand na local eba step sugumba step kaya ama khoi mayam da local pangam mi leram gane ba kaba to mi contractor thikadar handa moi gi even BIPL gi machine me mai ta gi ba se khoi gi MSRDA habra kano manipur kano gi khoi PMGSY gi kano toriba tender toriba organization sina 70 crore gi mathak da moi gi machinery sing mai mangal len hai se si mayam si akoi gi ngasai gi adagi moi gi zalingem media mayam thadori mayam se si gi se return tawya bagi factor ro calculate torpa matam da tawdaba ya da thabak sing do lengang na torokta bagi torokte hai bagi symptom ne ba ko adugi symptom duni imaoi mayam adagi akokomi mayam ne yam kana law khong tori se ko relief camp da han ge hai ba mi sing se everybody han da ba ya chang ba ya da ba adu to ana kitang thamaganda sakana tobung bangla gi kambuda dei sigi
kano dolai thabi tamgi makata base sigi kangu de yum sana ba paisa release tawraba relief camp gi ichin naw sing lei ba ado yum sana ba paisa release tawba loi ba ichin naw sing do chatlaga yum do sabam du tang yemu ge ba yalak ta di phuna ra paisa masan tam ne ba chima lei re ko then ngasai ge hai ba peace committee ne na form tawri ba sing do cam effective oina form tawi peace committee de yawi gi ba so sang ma ama retired IS officer adigi members sing dong asi honorable Khemchand local ismaina natra kokomi local ismaina natra ima oina tawri ismaina moigi interconnected peace initiative individual initiative ama lobra governor report tawi bra hai basi am chaw question ne ba committee ma phamna hona da mi myam do kawra governor gi banglo da kawdana VIP treatment pi dana cha thakmina dana adoi tari fare nangna adugi oiro nangna pangalom dai yauro nangna naga dagi yauro nangna professor mayam dai yauro university gi nangna yauro contractor gi nangna yauro activist oina nang yauro in tawra madu da tingi ba paisa dugi result pau adugi peace committee gi members ing duna initiate to bi bangam gi bra ba si poche ngasi honorable Khemchand na chalu risida akoi yam straight question ai moide du mangja ge bako akoi jumai akoi gi site ju UCM gi kari gi amuko gi mai initiative lawi akoi tawba ya ba kha tawi ko ada individual initiative se ki dan lohon ba ma da ka tangai badana laiba honorable Khemchand ma MLA oibagi asibau changchal lubang ngambai wani ko ado individual amo oita de kakat ke the police na thinga kane base ko karu ge the thinga kani maone particular invitation lak tabra kamai tawra chali no kholi no ha base si yam chawba question ne ko aduna mana lori ba method se honorable Khemchand na lobi riba method se magi changbagi methodology contact ki tawriba formula se si formula se government gi site gi ngasi bau tor tabra BJP की अतोप MLA सिंह की साइड ये लेतबरा आई ने हम तो ना हाई सिनी सरकार सेमगनी ना हाई बमतंदा whether the party is in contact with other cookie MLAs or not मोई की colleague ने बको मोई का contact लेबर लेतबरा हाई बपोतु ने बा हम clearly define तो दगा वही से peace pork पाए से मैं pork तो ने बा मसी चंगु उधमा हाई री देने को कोई क्रिसमस से लागो दे खनर गुम से को मियो वैसे सोई बकोट पा अदुदा हाई री देने को सुमाइन तो उधना अतोप MLA नसु अतोप मरु मपांग सिंदा अखोई नसु इंडिविजुअल नसु खुन थांगनबा नसु स्टेप से लोगो मतमदा कीदना लोगो यानबा एनवायरनमेंट सागलकपुदुनेबा पीस प्रोसेस हाइजे को अखोइना चक्के आएगा नोमै कापसलकपा थिंजलकपा अदु नतेबको अदुना हान राउंड से आइना हाइजेनिंग जे अफबे इनिशिएटिव ने लौजै मखा ताबा मसिदगी तमगा तमजरगा हाइतारे मखा ताबा इनिशिएटिव मयाम अमा बॉर्डर पेरिफेरी एरिया द लेबा खुन चांग लानरंबा चाक चानबा चलंबा मयाम दो रिवाइव तौबा यानबा अदुगुंबा फॉर्मुला अमा रिगेन तौबा चंगी तौना रिगेन तौना होजिक याम डेंजर ओइदोजे 2026 की सोशल मीडिया दे याम उरबनी होजिक 2026 ता लाकदबा सेंसस से सिदगी 27 फाउ तौरिदबा सेंसस से सिदगी याम क्लियर कट ओइबा indigenous people gi khoi myam yana da distance se taw yaroi doine aduna khoi maru mapang sing paw phadam phangdok na ga ai gi marak ta leiba mitop na mani ai gi marak da drug karwa to isina mani adagi ai lebak se chingkhat pada role lo ngam do jina khoi gi community da gi leader se sini ha we ut pai tai phadam leiba ko aduna honorable Khemchand local level step se apa step ni mayam support pawm thoi tawim sung yengba yaba amana kai no hai kanda atopa mayam na local tabasina sina kari gino aduga ngasai gi secondly kai no hai kanda yam no hai tabamana kai no hai kanda outer gi honorable MP se khoi mayam na phanam so hai re ko phanam so hai re to mai pet pho ek lau de hai tare ko adi khoi gi soron be makhon bo ek ta de hai tare to magi side gi statement amadi public ta deserve to wi ai jeni nge ko na no mai kapsal luba bom kapsal luba kari toruba public ta toriba autocracy hai tare autocracy hai budi am basadre access oi ba treatment hai tare ko sigi treatment jigi matang da kari maram gi torte hai basine ko aduga honorable MLA na Khemchand na lobby river role to maina ko relief camp gi khana ba chaina ba sauna ba le matam da su thopira ga MLA mayam jina sumaina imai ben sing punmin na dana imung manung ga punmin na dana fare changja ni na formula ama yeng asi government gi formula do khoi da table to lasi kari to ba khopre leader ai MLA loi so dum leader ne moi di ko mayam gi leader ne ba ko akoi CSO gi de khoi ne activism to ga ka num to ki de ne politically moi di adum influential loi lai de ne ba ko aduna government gi side moi na push to ba ya ba formula sing do adu gi do yam ne accurate oi ba mong na ngasi to ba ngasi lai ba lingjen je beli de sum lai haning hai tare ko aduga mayam je una laga kai kai no chalaga khano BJP ge against wangang biru choi na te BJP na tawba yaroi ha ba poto tawru jo ai di revolt to hai ba na te BJP gi matak ta ko lai ri ba condition du da accurate oi ba mong da miyam se miyam gi phida do kan biu hai jabne na smain tham jagi santa nakal amarom da hoi akhui gi honorable MLA Khemchand gi ngasi gi ma ki si khoina peace initiative ni masina haidi
yamna habidi afaba khongthang amani haidana lawragasu khoi oza sujatana haji mu thambiri basi miyamna di whatever any BJP oigera Congress oigera makhoi na torpase political game oine dum uiba political drama oine dum uiba masigi trust si miyamna makhoi da thajaba thamambasi pura mangshil abanina whatever ka haidi mi je sakhena bai matung ina tongan ba point of view ne thamnara ka doise adui bata gadi whatever ngasagi honorable MLA Khemchand gi si maha gi si yamna positive oiba step forward ama oina changsale haragadi tongan ma makhathana changsin changbagi kaino asadu masu thamme haidana khoigi oja sutana thambiri ba adui bata gadi miyamna mangi batras thajaba mangi ba whatever makhoine any kaino matarokpa matamda political game oina political drama oina uri base mangra batras regain tawhange haiba taragadi oja santa kari tawba mathau tari hojik step ama tawraga su thajabadi mangde adum miyamna pinara isini mahak CM oining bagi ro kaina haina ra isini boja santa trust regain tawba taragadi kari kamai tawba tayo ai wakan da miyam gi thajaba mang da baija miyam se miyam gi thajaba ke mang de akoi lai bakti se kai no homra akoi gi handa ki BJP na majority oi gi se se kwai ni chaw lai bakti ne BJP se prap full majority phang da bi da na mi tramanga ama mo yi oi ma ba taram na mi to pa mo mari na mi to pa balance to ma de ko lai nga ki na se ma do ne na tra su ne na ta su ko pa floor test to ge na mi thok na ra ne ba ai se mo ni thok phok na ai ngam do na am ni da hauji moi ma ta se mo ge na khan ma mi ma to lai ta su majority do moi oi ni na high command na dum noi kam leng ba ya gi roi hai ba ta dum chap pa tham ma ne ba adu na si politics se akoi na ransi je akoi na pa khang mom change ba ko number se majority phang gra su akoi da mang je ba lai mam di kai no ga se cookie de su ta le mi se moi da tra le mi se kitang marak ta sarak ta kitang balance to ro ma da ko lengak ti shemam ba ya ram ne number ji lai ba ko da ko lengak sembagi maram ani hum laini kamaina sem miyam gi trust gain to ba ha lengak sem da moi trust gain to ngam moyo sidi political gimmick ne dum ha ka to ni ko ha de mana chalu bodu di chalu ba lambi de changu boi tar su ai wa khan da yam pha step ne lawi ngasai gi samna ha da akoi mak sung ai ne koi na khongsang da chali se halak boda ko ju tupul da kum da ga dum po chai lei da koi na politician oi da gi koi do viral chat ta bo ne ko samna ha da Kotlen na sai da koi kum da po chai dum lei be yawi tata driver thori me am se Kotlen da ga ya da ka na kham be yawi wai bo ko security mamang da adu bu public na to po to di matter to de leader na to si di yam na matter oi ko leader na to si matter oi bani na akoi na yeng doi si kai no ga na ma than da na ma na to ri po si da hayeng reaction je kamai lai da na ko hayeng cookie len da mai te na kum da me ga na moi gi CSO sing na che tholak bra adagi na mong su palen de nu pa ma khoi di pis lai ha ro be pudha gi da na ko adu pudha rak bra si u gi nu pa ma du su ma su pudha rak bra government na moi khun gi ning to du da protection pi bra khun gi ning to du moi CSO sing du na kamai na react to lai wai bo ko si factor yam la ka ne ba adu na ngasai gi kai no hai gan da sakar na yeng ga do si kai no hai da ma chang nai ba chang thok ba citizen sing se ma khoi na peace initiative personal ogera organization da ogera lawak pa matam da sakar na masigi protection ama phasana pi bang am change ba ai hoje du mai jege litan gi hoje gi khundo hore nungdang khun gi ning thau do kawrani law ne kawni kawra kan da kari no nang na du da ke do bai entertain to no ke do bai angang pamile no so many things ko moi mathak da even social boycott kum ba torok pe ko tu na torok pe ITLF to be anybody to be na trazu cookie chief association na trazu cookie human right council na trazu anybody na torok ni masa khang da ba organization ama ka tang or jo thola ga ko somna kan gi yang popi range ka hajal ga ta masa song khang da ba kram to ya trazu CM ta thola kan yang ba yang ko no ai to thon thola kan ba ado sigum ba initiative te akoi na samna ha da ai na chalaga imano ma tumina unaru kan da akoi rom da di ngasai gi akoi di ngasai gi apunba manipur gi wakhalon da leijaba mina yambanina koi som da di ka hen ba ga su haine de ba hoi lan manung da di militant sing ga akoi ga wai sana ba moi ga ya sana na ba hona ba natraga any condition na to do adu da akoi loi react to nei maite moi na nang ka do militant unori na kol react to nei hoi to do hujik ti
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯁ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤꯚ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯄꯤꯄꯜꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ 34 ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯁꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯌꯦꯜꯂꯣꯡꯉꯩꯗꯒꯤ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯄꯁꯦ ꯀꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯇꯨ ꯂꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯅꯥꯝꯇꯅ ꯀꯩꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯄꯩꯁꯨ ꯇꯧꯅꯗꯦꯕ ꯉꯁꯤꯃꯛꯁꯨ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯚꯦꯂꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯤꯖꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯐꯅꯌꯥꯝꯗꯤ ꯍꯟꯖꯟꯅꯔꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯍꯟꯖꯟꯅꯔꯛꯄꯁꯤꯗ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯇꯕ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯩꯗꯨꯅꯦꯕ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤꯗꯤ ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯈꯔ ꯀꯨꯏꯅ ꯆꯪꯒꯅꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯂꯣꯁꯇꯨ ꯀꯅꯥꯅ ꯀꯣꯝꯄꯦꯟꯁꯦꯠ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯅꯦꯒꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯣꯜꯋꯦꯁ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯂꯣꯁꯇꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯑꯃ ꯔꯤꯖꯅꯔꯦꯠ ꯔꯤꯚꯥꯏꯚ ꯇꯧꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯈꯔ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ CSO ꯃꯁꯦꯟ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯗꯒꯤ ꯀꯝꯄꯦꯟꯁꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯗꯦꯟ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥꯗꯣ ꯐꯪꯉꯛꯇ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗꯅꯦꯕ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯊꯨꯒꯥꯏꯈꯤꯕ ꯑꯗꯩ ꯀꯨꯀꯤꯅ ꯊꯨꯒꯥꯏꯈꯤꯕ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯟꯅꯔꯤꯁꯦꯀꯣ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯀꯝꯄꯦꯟꯁꯦꯠ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯐꯖꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯆꯪꯍꯟꯈꯤꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯣꯝꯗꯁꯨ ꯉꯥꯏ ꯁꯣꯝꯗꯁꯨ ꯉꯥꯏ ꯆꯪꯍꯟꯈꯤꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯏꯁꯨꯗꯨꯗꯤ ꯂꯩꯔꯔꯣꯏꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯣ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯁꯦꯝꯃꯛꯄ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯄꯤꯁ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯤꯁ ꯀꯃꯤꯇꯤꯗꯨꯒꯤ ꯚꯦꯂꯤꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃ ꯀꯧꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯄꯤꯁ ꯀꯃꯤꯇꯤꯗꯗꯤ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯐꯝꯃꯒ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤꯀꯣ ꯊꯥ 10-15ꯗ ꯒꯕꯔꯅꯔꯅ ꯁꯦꯝꯃꯝꯕ ꯄꯤꯁ ꯀꯃꯤꯇꯤꯗꯣ ꯗꯤꯖꯣꯜቭ ꯇꯧꯔꯦꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇꯕ ꯀꯃꯤꯇꯤ 3-4 ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨꯀꯣ ꯂꯩꯔꯤ CSꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯀꯣ ꯗꯤꯖꯣꯜቭ ꯇꯧꯔꯦꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯆꯦ ꯑꯃꯗ ꯍꯥꯞꯈꯤꯕꯅꯤꯅ ꯃꯗꯨ ꯗꯤꯖꯣꯜቭ ꯇꯧꯔꯦꯅ ꯆꯦ ꯊꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨ ꯏꯐꯦꯛꯇꯤቭ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯗꯤꯖꯣꯜቭ ꯇꯧꯔꯦ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯔꯤ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯦꯔꯤꯐꯦꯔꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯈꯨꯟꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯍꯟꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯪꯅꯕꯁꯤꯡꯒꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯡꯈꯨꯜ ꯐꯨꯠꯍꯤꯜꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯍꯟꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯊꯪꯅꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯍꯟꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ border line da lei basing je valley gi naknaba khunjing je protect tawakanda moi gi ningthosing protect tawaga ngasi mak tawriba mayam sigi marakda kanagumba mi amaga aiga unaruba natra kanagumba amaga wari saru matamda maduda phuba chaiba kianba khanganba kidnap tawba si tawhandanaba sakarna step lobum changeba ko adugi step to lower kandadi ngasai people je haidok pangam nar kaneba adugi poto koina khangba tai fadan leiba ko then sina tawa amaga sakar to santai marak amtang thatsage haidi ngasai khoigi oja birendra na supan gi bada habdi akhoi gi di sida leiba khoi gi mitei singji magi yum thugai raga leibi je khoi hanjanjarage haidana bo yang kanna tawriba ngasai kuki gi nakandagi di makhoi si akhoiju imphal da leibi se da halla age haidana makhoi gi laurak pagi sima akhoi u deba ado oja santana jo hojik panbiba hojik litan da chatluba sida makhoi gi khul gi si horen kainoma tawrak pa yai habagi haidi apprehension am so oja santana thambiri dana adu betargadi akhoi na su tajabada kuki gi marak tagi su kuki singi makhoi loimak makhoi na tawri basi yaning daba hairuragadi karigumba makhoi gi mathakta action lawraktana makhoi gi life mangadra khot kadra haidana ki bagi dumba su lei habasi su khoi dum tadabadi late tai sigi matang sidadi oja santa hojik ngasi akhoi honorable MLA Khemchand na litan da changure adu itari magi khun dugi horen khulakpa du kai oidoino habagi apprehension ama leire aduga amuk nakal amaron da ngasi bo kuki gi maikai dagi akhoi imphal da hala age haidana demand tawraktaba makhoi gi khola ama voice ama raise tawraktaba je masi su dumak ngasai gi oja birendra na palngriba statement jiga hojik akhoi gi oja santana hojik thamai siga amuk masigi marak sida kari gumba khara di lairi ba oja santa kari kamaina ai ngasai ho ko da hajage dana ko CSO sing ai kano ma hajage ko akoina khangada bje citizen sing je hojik se victim nate hostage ne ba victim ga hostage ka ani khena bam le ko victim mai jina hanjan maya ba sangjal laga semto ko mo hanjan maya ba ne ba akoi som de le sina victim ne akoi de hanjar rage hai ba ne ba ko asom da tam is hostage ne ba si sakar na kang mum chang e ba ko asom da le ba indigenous people je hostage ne ba kana makha da hostage oi no armed group sing ji makha da hostage oi le ba ne ba and the politicians itself maram di ai kama ha ge ba hostage si liberate to ba na traga moi se sa ye hostage condition tu gi lauthok na ba hona ba da pot ani hum chang e ba power money and politics ahum makse manipur gi paliba lenga politicians jing jina tau de ba politics ta kamain tau de party gi colleagues sing do asom da leiriba individual indigenous people citizens sing do gi valley da halakna ba program se moina initiate to kanda akoi lan akoi si problem ja ora kana kamain to akoi susambi gi mi do som da putore som da som moina sin gi ba aduma bifurcation of
people say politicians in Zina Matam do the Kamogeva, Yandaigo, free flow the Moina, Yare Moimete, Asomdale Mete Caputorage, some days you cookie, Army the Fonto, the Katsangage, Kaleori, Aduvang the Kaleori, exchange of population, the Moina Tau given ever, say go, Moina initiate Tau Zevaneva, do not relocation of political people say Kamrakana Tautono, Haiganda, politician and Tautam Nikarai, Upangni, political party Manunda. Magi Ladiba, colleagues when they shake hands. Adu the Upang and Rangasai, Khemchand, Honorable Khemchand Satpuganda, Kangpogi, Asimataki, Emile, Emile, Weva, Cookie, Emile, the man and Isle, Tadi, okay, Yare, Masi Peace Initiative, Lobby. Adu Man as I told you, Satpado, Satpada, as I get Lambida, Hakamaga, Papa Waikara, Hirambado, Adu the Magi personal initiative, Hibane, Harisako, Peace Initiative, Nate, why it is a part of bringing peace, but it is a personal matter. Mana Karigumba, Nasagi can say peace initiative when Lauren Boy Tadi, Magi Kalingatani, I lakane by Nangle, Moya do relief came the Hiram Bia. Adula, Mara Hiram Menesukalase, Kaino politicians in the Tolak Haidi, because they've kept their people as a hostess of what they want in return for the crisis. I mean, Aduna, Moime Amzel, when a hostess when I was lady, hostess situation, the Lotopose, Amana politicians in a politically Lotopom Changi, politically Kamai Lotokani, Moimogi collecting the Hana Chintoraga, Manipuri favored, public favored a Wangan Tower. Adumale, Anishu, the people the Matanda uprising is a uprising is a Koshimada, the plane hijacked over the Madu the Marine Labor, Miam Yaudramana, Tolakana, Tawdana hijacker, and the Punet and Kauna and Toledana, Adu Tok, Aduguma condition, the Moy peoples in a Matanda Tozanapa. Adugi example, Imao Kana Honori Rose, a Koi Mate IDP Miam, some the Sanga, a Koi hostess or in Ingre, a Koi victim near Hochanga, some Langize, see hostess condition, they talk never. A Koi Uzikam is a go and a hostess condition that they go. Aduga, lastly, Amanaka, Hagan, a Masiki hostess condition, they talk a tardi, Gomena. Say, a memory than a rescue mission do, rescue mission to Matamda, my partner, Madugi Laiva, Madugi hostess situation, the Gi, Togan Nabonariva, every individual, whether Madu Mate or Bate or anybody, Madugi Podmi to protect over Sanga was Sakana go, Adu protects without the Vida, Maya the Pamsala Lerkanda, negotiation table, Lamada Torgadi, Adu Potu Yada, Matang Lakani, Ningsang Matavani. I as a higher table call. But Sakana Togi Kaladi, Kashunate, Bangladesh Kina. Bangladesh ki Lanze Lower Matunda ko, Lower Matunda, I as a high Kayoma. Bangladesh ki Lanze Lower Matunda, Indiana. Combined contributor Kamba, Sahi Manga, I as a high Kava. 1970 da ko. Say, India the labor me amna ko. Paisa Manga ko. Bus ticket. Matamda chelam bus में हम तो every state की bus ticket ता पैसा मंगा जे बांग्लादेश की restructure and reform दा contribute तो ही हुआ कोसे सिखांगे तुमने को कोई bus ticket ता अरे अमना काय देता है कमरा cinema hall दा entertainment tax ता ने 0.25 extra per ticket हापल लगने बांग्लादेश की relief ता bringing back Bangladesh to a political normalcy the pork na bohona contribute to it. That India is citizen kuding magta, India is citizen kuding magna. We as a part of Manipur. Akoigi na piriba MP ani duga MP ahum Rai Sabha Amaga. Then akoi na piriba Olympian mayam. Akoi na piriba contribution. Akoi insurgency karle. Adugi akoi kar numaite India ga akoi ga tonatina the economy da akoi contribute to bungam de. But then akoi contribution mayam si yenga kanda. Why not? Akoi miyam sina rise to rakanda ko hogalaga akoi ngasi hostess or situation de thoni ngoi to se kai maram gi no adune ngasa ye moi gi jalayam media de gi kuki media me am da viral oi rise maitai na thugai gi ne haisen be wane ba ko only maram adu ulakoi maram di kai no kanda we have lost so much of property how can we come back with 2 lakh 3 lakh na halakpa ya ba position na te ham ne ba Sine lay se ko duna ngasai politically liberate to ta ba moi gi hostess oi ba politician me am do chingthok pa ta ba khulai me am pai ga ngai ga hek ngang da kap kani sarkar sem yaw ya roi hostess ne ba moi je chingthok ta ba karan chingthok kani those people akoi hostess amadi chingthok le na is da Michael Lamsatang akoi ste le re na ko main to duna Michael Lamsatang should help in bringing more Ado sakana moi protect to bangam bagi capacity do utpataba akoi marakta interaction program increase to botaba khunga valley ga wari chana ba increase to botaba adui matam da yana ga doi ne ko ada
लास्ट लाखोजे खरसु अतोप खरसु लाखनी एंगल दा आई सुम खंजबदा क्राइम की एंगल दा लाकांदा मतमदुदा थोखिबा मफम खरदा लेबा एफआईआर केस हन्नजी कोनजी गायना खरसु लापे अदुदुना टेक्निकल पोर्ट ओरे अदुना साइगी याम हायर लेवल दा गवर्नमेंट गा आदि पॉलिटिशियन गा नैनरगा एमनेस्टी पीबे पोर्ट मा मोय मसेन तौनगदा संगे होजिकी ओइनादी people to people context por ko matam da ko akoi na khangada se anytime akoi moi discuss to da common citizens in the hostess ni kanana hostess in thamino khulai private mayam na who is funding them government of india is already funding them for drug economy the baude hoji khara di tekla ma do male ko maram di manipur da kai na tholak treba aduna loisila ko da ina hygiene se angle se honorable Khemchand ki step to personal step nen lowi but it is a very good step yam fa step ne na haija bata bani aduga mana liberate adumaina changu adumaina we expect him maona khoina expect to say mana torkani ne thajaba khoina tami je kaino ganda liberate the political colleagues so that you can get a single voice for the people of manipur ne bosi da ka wai se adu wai